Good morning. Northeast Window-gi news analysis-ta mayam punamakpu taramna okchari. Ngasi Impal-da phungnakiba pause-singda yauba maruoiba pausing khananabagi-damakta. Aikuigi studio-sida lengsiduna leibiribasi Oza Dr. YENGKOKPAM DHAKESHWOR, author and columnist ni Ozabu ahanmamaktada taramna okchari Oza. Thakachari Oza. Oza ahanbada lakchaningbase koi People's Union for Civil Liberties PUCL na aikoigi Manipur gi lan gi matangda puthorakpa report asigi matangda Oza Manipur gi miyam na khamthengna saungna bagi pau gi matang sidane Oza tongan bo famsing pathok charake Oza aikoigi pau sigi report sigi matangda phungdoknarakpa tongan bo famsing da PUCL na lale haijagadabani amasung khudakta withdraw tawgadabani haina MP Bimol Akojam na phungdokre aduga miyoi listing ahum henbana Police FIR laws tawgadabani haina aikoigi leisemba sana zawbuna suphongdoki aduga PUCL gi report IDP singbu usitabani haina IDP sing na muphongdokpa aduga RPIA na police complaint file tawkre PUCL gi report asi Manipur thugaina bani NPP sumaina oza report asi gi matangda tongan bo phong kyam phongna ripau asi gi matangda za kari wafam thambini ahan maktada notice window television gi ayuki news analysis miyang tabiru punamupu ikomana kurumzari tajida masi koina moigi perspective ama ID ajiki Union for People's Union for Civil Liberties aina yamna high profile da leiba koigi India gi tongan ba sinpham singda sign torumba miyoi singna punchalaga independent inquiry ma tawbani hairiba sigi report amoi lamai chatruk pale na phongi basi nakan kya degi hojik bias lai si evidence yaudaba yumpham yaudaba moina ada bhamna sara phongbani khotpani haidana hojik complaint mayam tawnare tongan Manipur gi civil society organization the even MP yauna masi withdraw tawgadabni kogadabni haiba mayam thamnare aigi wafam di masigi posi da government na sigumba yamna serious oba issue sideda report ka si phongna phongba yabra haibus aigi wahang ni chumbe yai lambe yai aduna moigi perception ni id high river report si inquiry ama government na laukhalaga tawriya ba hoji ongoing process amaneba sidaida government na tuminna yengjanna moina report am phonge haraga akoina civil society organization na aduna dana haiba nataba sugumba potpu noina phongba yabra sumba tawba yabra na moi mathak sida government na kaidobagi action laukatrino chumba yai lambe yai chumba lamba tongan bo phom ma thamgro ko aigi pen da report mai perception am haibasi yabra sini aigi issue aigi khangjadabagi hangmani ko ina aina jama phongadi natra khoi ahum nam phongadi kamdau ta si phongonu phongba yabra basi si authority amana commission tawdana Manipur gi leriba kaino sideda tongan ba CBI gi ro gi India gi agency myam masida intervene tawga masika aji kaino tawdana hojik si masigi positive gatana commission semna tawrga leriba potneba madudai da tholakpa bhawda pen da heng nei nagadori neba ada sideda independent akhoi hana thabak tawrami akhoi hana sign tawrami adune da ne haibagi kaino dudaida hektabak sideda lamai chatruk panba report ama phonge Manipur conflict sigi matang da independent liberty koi People's Union for Liberty kari PUCL sina ta phonge haraga sanaba lebak sida oiba yagadra sanaba ta yagadaba pot oide ba haiba posi adu action lobu su yaro ba adu ita di government later su yare ne government si moina pali brava sarkar si PUCL na pali brava lenga si moina salai di brava inquiry commission ga si moina pakhem da semba ya brava sigumba niyomniti huktaba mayam singa se government gi aina hangningi di government gi sigumba yamna luraba tanza sida sigumba bias oiba yai oidabi yai sigumba pot ama puthora kan sida lebak sida amona trigger tawriba ko masagi irang tholna ba yaba masak yaw laga tholaiba potche masigi pose masi withdraw tawba nate withdraw tawdabi mathau tade government na masi phagadamni government na mase sugumba se magi procession do sama sumjanu natraga sama lanjanu masi tawba masi gi pose tawhiba thabak nate adu tawroidabani masi sugumba tawbagi damakta government na masi adu itaga di state siling da su yare ma thok potok tongnaraga yare dana ko ai ni inquiry tawri adu tawda tawriena adugumba pot mayam sing se si samna hakanda si gi posi adum moigi si lamdam na hai tare ko kana gumba mana su kai akhoi gi report ki matung ina India gi kaino sing da politician sing da
मोय अदुना ख्वाइदगी फबा रेटिंग लेरे गायने फोंग प याविदना को अदु माइन तौदना सिगुंबगी पोट मयाम सिंग गी टाइप त मोयना फोंगबगी मोंगदुदी सी यारोयबा यारोयदी सिरी याम सेंसिटिव इशू अमने बसिदी को अदुना गवर्नमेंट तुमि लेबम थोकते इशू दुगी आई मदुगी केनो दु नैनरोय मागी रिपोर्ट तुगी स्प्रिट टू दैदा चुंबला बने नजरोय अदु सुगुंबा पोचे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ने अदुने अदाने हारगा सुगुंबा तौबसे गवर्नमेंट कमीशन तौदना गवर्नमेंट एनुइद इंक्वायरी तौरोनि सिनादना ऑर्डर हम थोकतना सी तौरगा तौब नतबनिना हाइबा पोसिदा सेंसिटिव ओब एरिया ने मसे गवर्नमेंट एक्शन लौखलगा मसीगी आइन की ओब तौगम थोक थबक अमा तौरगा मखोइदा सुगुंबसे मखोइ याम तौदनबगी दमकता गवर्नमेंट मसी सु मोटो केस ओइगेरा कंप्लेन एफआईआर केस ओइगेरा वारी बोबो को सुगुंबा सिंग सि तौरगा मसी आईडी तौगम तो ई हेदना आईडी सुमाइना थमजनी होय थागचरी ओजा मथंगदा मुक लाक्चगे खोई चलिबा ऑगस्ट था असिगी लोइशिलकपगा लोइनना थंगनाबा मथंगी सेप्टेम्बर था दा नत्रबसु अक्टोबर दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर दा लाकनी हाइबा वाफमदगी माके खोंगचत की मांगोइनना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यूनियन स्टेट मिनिस्टर बंडी संजय कुमार हयेंग मणिपुर दा लाकनी हाइना थौरांग तौरमलबसु कैंसल तौख्रे हाइना ओजा यावरी पावसे खोगी लाकनी ना तौरमबसे खुदकता कैंसल तौखिबगी वाफम दुने ओजा वाफम असिगे मरी लेना अखोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लापगी वाफम लेखाई ताद्रबसु नुमित निनीगी खोंगचता आसाम दा मथंगी थागी 13 चटकदौरी हाइबो वाफम जिनोजा सुमाइना अखोगी ममांग थेंखांग कया अखोगी प्राइम मिनिस्टर से मणिपुर लाकदौरी इवन अदगी मणिपुर की प्रजा मयाम नसु लाकपिनबा मयाम सु तौबा लेख्रबनी दिगी वाफ अदुबो ngasiगी पाव सिगी मतुंग इनदी ओजा माक अखोगी लाकनी हाइबगी वाफम से ममी सामजलकपगी पाव दुने लेजरी से ओजा करी वाफम थमी मसी प्राइम मिनिस्टर अमा लाकपा हाइबसे मागी अखोई मैतई की लोन हाइगदरा अखोई मिनिस्टर अमा हाना थारक्तना इंक्वायरी अखोई हामिंग थाब हाइगदरा हाना अखोइना कनोमा अखोई हाना मिशन अमा हाइतारेको अदुगी मवोंगदनि माना माई कनोमा अखोई होम मिनिस्टर अमा अखोई स्टेट होम मिनिस्टर अमा को सिगी पोट अमा अखोई सिदे थारअगा खोलगा येंगजननि खोल येंगजन मागी सिक्युरिटी अरेंजमेंट लेबा की पियम येंगुना बायना मदुगी पोटुगी अरेंजमेंट दुगी थारकदोरिबनेबा अदु कैंसिल तौगी तारगदी हाइबसी अदुम प्राइम मिनिस्टर लाकपै खोंगसि अदुम कंफर्म तौद्रिङेदे कैंसिल तौबगी पियमनेबा लेरिबा पोसे कंफर्म तौद्रिङेदे अतोपो मफमसिंगदि सुम चटकनी अदु माना नुंगाइबा जगादा चटकनी मा नुंगाइतबा जगादा चलोय अदुगी वारीनी हजिक सिदैदा अदु हारिबा पोसिगी मतांगदा मयाम पुना मोना ngainari मणिपुर की इशू सिदा प्राइम मिनिस्टर की लास्ट वर्ड छिनेबुको कमाई लोइसंगदे के खोकदगे ना ngarang han की खबर सिंगी मतांगदा माना मणिपुर की मरमदा अदु तौदे ना हाइरमबा मयाम लेबुदु हुजिकी लेरिबा कोई कनो सिदेदा खबर की क्लिपिंग खरदको आइना थेंगनबा खरदा प्राइम मिनिस्टर ना हुजिकी हानगी चीफ मिनिस्टर सिना कोई इलीगल इमिग्रेशन की करीगी अदई केनो की मतंग सिदेदा मायाम साउंग थबक लोखलमी खोलमी हैदना मा थोलकपगी केनो अमदी मंगोंदा हाइपेट अखोइना थेंगनगरेको अदुगी पोट मयाम सिंगदु लाकपनिना मणिपुर की लेरिबा इशू सिदा अखोइना क्लेम तौरिबा पोटचे हाइबा पोसी दा तौगदबु माना इलीगल इमिग्रेंट ने हाइबा मीसिंगदु अदु कना कनानो हाइबा पोतुमदी अखोई येंगबा मा दरकार ले तंगाई फदना फजना मुन्ने येंगबा माना इलीगल इमिग्रेंट्स ने हाइरिबा मीसिंगदो ब्रह्मारोमदी लाइबसी ओइदोरिब्रा नत्रगना बांग्लादेश रोमदी चंगैबा कनोसिंगसी ओइदोरिब्रा सिगी अनिमक सिगी अखोइदा मसी केनो लेयबको अद माना लेरिबा पोसे करम्बा ग्रुप नो हाइबदो अखोई ऑनरेबल सीएम बिरेन हाइरमिदी मागी लेरिबा हानगी ऑनरेबल सीएम ना हाइरमिदी सिगी लेरिबा सी लेरिबा मसागी ब्रह्मादगी कैदी चंगैबा मयाम हाइतारेको सी मयाम सिंगी करिगी मयाम ने नरेंद्र मोदी न उरिसिना मोइदुरा नत्र कोरोना कंगी मीनो हाइबदो आइदी अदुगी नोंसु हरमदगी लाइबरा नोंपु हरमदगी लाइबरा हाइबसे हाइरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंगसे नोंसु हरमदगी लाकपा इलीगल इमिग्रेंट्स ओइदोरिबरा नोंपु हरमदगी लाकपा इलीगल इमिग्रेंट्स ओइदोरिबरा हाइरिबा पोतु नाखै सेंबा मदी अखोई मथौ ताबरायना खले अदुगा तौबदबु सुंगांगांगमदबदगी सुंगा हाइरमदबदगी करिगुम खरा सिगी मतंग सिदैदा सिने लोलकपसे सि मंगोंदा हाइरिबा पोसी खितंग यौरब्रा हाइबगी पोती का सोल्यूशन कमाई लाप यागे माकर ममोंग ऑब्जर्व तौरी दो अदुगी पोतु दा कोई येंग ताबनी अदुगा लाइब पोती
mayam na budi adu ada pahai da haiba mayam le re ko prime minister wam ta ngang de adu ada haiba na sing mayam le adu mana ngang ga di last ne bo oidori si mai mathakta mana haido ki bo wa ji amona kakningai gi maram leitre ba adu tar mana ngangi bo wa du aroi bo re di mana ngangi bo wa du dei da ma di bulldoze taro ka doi ne ba ta khai adu gi level do adu akoina mana tawbusi karam mong de yengi kamai tawi mai observation si kayam sanglo gi dori no kamai tawi no haibu gi akoi gi ningjing mangi yang de dia roi hai de dia roi ba decision lo de dia roi ba adu gi decision lo budi matam kyam sung sai cham lo dori bra nei de na ko mana suma mana ai di sung si ba nai roi da ba ai di adum hinga lei ga do ba ai gon de gi political power je sung ta roi da ba mi ni na khalaga adu matam du sung ngai ba ngawe akoi gi kanu gi larik ta Ramayan gi kari gi larik ta rabona ada ai di sanai amar ni ai di sanai ka khaduri mi heng thani ngai do adu ma si bana hangre da na ko adu mai to na mi ba bi je si bana ba mapung ni oren si bi ai heng si bi ai adu to wada ba thabak adu di vision di clear oi ge da bni adu mai vision si mai gi makuk to eram bi ai natraga mai pungning do eram bi ai adu hoji bokti khoida sabsana express tawdri madu phongdoktri adu phongdokpadu adu gi lambi du lakpadu ne akoina madu yaning di hayo rosu mari hando oroi dawne bu ko adum chathagra dawne ba marani mana prime minister ai di mana ngang hi watu na last oi adu da ina pen phawbi ai pen da phawbi adu na wa mani adu gi lang thokpa adu gi adu na mu phaya tawba adu na issue amane ba but hari badu mana hairak pa taragadi hari ba potu da madi bulldozer ka dori me ba adu na adu gi tawna na ba poto ma matam kayam sang lo gi do no haibu si akoina haibu ngamde adu hojik laiba issue di hari ba pot myam sing ji kharaga saida akoi samin chawong lakani bo hairasu ade kenom hairak pu oraga su kitang lenga ise adu mai websi mangonda kharaga thengba i sang hi yoksala bra haibu adu maina wakhan khallaga akoi leib ta mina tadi akoina di hojik kari toba yani wari bo ko adu ni hojik leib films thagachiri oja na so illegal ki matang se da panbiri aduga mari leina na khoi gi leibak asigi border area singa lenga ke ayaba yaudana lam khopchin duna sajiliba illegal structure sing takthokna ba mari leina ba authority sing da home minister Amit Shah na akan ba yathang pi khre haba paw mi yaw za mamang da su khoi gi legal immigrant na chingba border fencing na chingba ke ama thaba ke ama su pangthokani haiba tongan fang ke ama su thamgrabani oja aduga ngasi ju haiba tar illegal structure sing takthokna ba mahangna order tawba gi paw se yaw re oja hen effective oi ba ya ba mong se kai tawba ya ba ge oja sigi matang se kai wa pham tham border area da akoi gi illegal construction tawba haibu se aidi masai magi border area tu da magi demarcation tu khangoi du ne ko kanan to inu se khangoi du ne ba naron sang ma tawri bra haiba pot myam sing do adu hojikti center na khoi ji PR leibani na magi responsibility oi bani na mana madu takthokna bo khothokna bo yathang pe pe wa ne bu ko adu magi responsibility ne na mana manipur ji hojikti mai makha da pai rib ne bu ko governor sajan tawi haiba ni adu center ki president rule ji manipur president leib na te dra abana president haiba si khoi ki with the advice of the council of minister haiba ne my action je ko president lo action lori mi dana adu ki president ki rule haiba wani adu sona kanda my advice tawduri di my India council of minister sing adu tawduri ne bu ko adu na mo minister na kaina ada manipur ki wahang pakhum da khoi question answer tawri mi dana ko aduna hariba pot asideda border fencing ki kadigi issue lady bo koliba mayam marak sideda manipur si kharaga moina kayam sauna sensitive oina moina lowdabano haibudo akoina khalliba sang hi yongna lewdabra adai toksannari bra haibase akoi gi people sing si ta thasadaba ma haidi ta thasadaba ma leiri si trust deficit ama akoi da sum leiri si masi indiana su leiri ba central gom yam sauning bujani da amorom da di hawning bai di akhui haiba India haiba magi leiriba composite masi idea se masi da pura thaja basi manipur gi moina haina manipuri nation haiba manipur nation haiba gi idea se pura puri kauthokro India haiba sidida pulop oina hoi leirasi aduna leiriba pot asidida manipur gi aba tongan ba entity amanoina establish tawno khona ba se masi koi di hana ning thopan balebak ning taboy manina adu ning ta ataina tawbudi atai du di hana gi moy adu adaina atai Indian state union ya ji moy administrative advantage gi matu ina semja bane ko manipur gi sikha tonga leba manipur gi direct ning thongna rule toroga sei lising ani hena magi
chronicle thamaga magi lenga ngalakpagi magi oiba tongan posi masi leibanina noi idea of manipur si thadokro haibaneba taseng haragadi ko kano na central government na pami ba idea di ada akhoi people sing na masi thadokpa ngamdaba thadok maram di akhoi gi su magi legacy ama sanga leibanina ko akhoi heritage am leijabnina thadokpa ngamdaba thadokpa ngamdamina ani si contradiction ne ba leiri ba posi ama thadokro haiba akhoi thadokpa ngamoi haiba ana ngamoi da potu da moina ngamo takai ba sungko moi pangan kallela ada akhoi ju ngamoi na sum khangba adu wani india manungi wa oiba oidabagi wa dona to moina pakalina teina te sigi idea sina sum wangadi sum hengaladi adum india degi moi hojik token land hobo kambu ma leiri mina asigi posi india gi integrity da unity da masingna ba ma oibani na ko madugi potugi moi da sum koksik pa ha sum amal leiba central government da issue ma sigi posi su leibanani hojik leiba akoina su thajaba ngamdri bon thajaba ngamdri si thajaba posi moina haina India manipur kairasu manipur si thugairasu mase hum thosu manga thosu madu india di kai dong natamina india gi welfare gi damakta india gi administrative advantage gi damakta madu sembani tobuni haibase noi mana thana yaw sini dana moina hoji hairiba pose asing bagi dia ada akoina adu di yaro ko gi sumaina historical legacy ma leibani koi han already pre existed state ni adu ne adani masima di noina ngaka dabani du tawgadabani haiba adu sum nga agadi manipur si india ji oina leibagi wasi moina khande bo khanji adai gi contradiction tu ne koi sideda thoiba pot mayam sing ase ada koina madugi pura sabsana thengna bangam bagi madugi pangal su hoji akoi da su leitaba adi madugi pot mayam sing aduga pot ju manghaning daba adugi mayam ama leiba contradiction mayam le puna makse moju loi uribani koi ju loi uribani sakse khum sanai wakhan khalai panari ngakte ne bo loi una boi wani mapan thoji na thoba ngangna raga lan tongna ba mai wahai gi lan tongna ba aduna tongan ba mani ana laiba issue sing ase sai de gi loi horok pangak aduna hai riba pochi leibani na moina phane amna tawi hai se khoina thaja ba mi ngamdri adu tawi hai ju madu aphabagi oiram be yai ga khanba ngamdri ba adu moina ju masi tawi ji adum toksana bu ju mayam yaw khiuni na adu gi pot mayam sing se masi gi trust deficit se masi khoi karam kanda ko ko dunu hai ba ngamde adu masi kolopo matam dane magi phaba idea phaba hai tare ne ko di ko pangam grari phari hai tamni adu ngam gi duna pu gi mai gai duna tongan wa mani karom nangam doino duna wa mane adu gi pot mayam sing adu hoi yeng wasangi adu leiri ba positi issue sidi man hek tawbada amana ngangi ba man hek tawbada ngangi trust deficit tu leina bagi ne ba ana masi gi posi kamaina overcome tawbada gi hai budo masi hoi central government na masi lenga puri basina kanbam to e and is my hoi thagachari oja aduga haukiba numit kharani gi mamangda lal haulup en asian island gi tongan ba fraction singi lal haulup kaya lal haulup jelyangrong united front ZUF ta changjakraba matung asi ayuk charak na pung tara rom taba matamda none district ki manung chanba nungba subdivision na konba khokpu manak ta leiba taudai jang village ta NSNIM amadi ZUF ke lan missing anumai kapna kre haba paum khating yaureza numai kapna bagi mayok ta su kunja sing na rally chat kre bane sumaina ki kapna ba khotpa thokpa thodok sine ki kunja sing da su tangdu leita da ba ki charing charang na ba ma thokhan bagi phibam leirse uza karmai ni baza da di nomai kapa adu toba haibisi nungai ba pot na te da na ko loina mo apprehension lei akiba phawi nomai mo ko lei se me si ba pot ni na rosgula di na ta bani na ko adu gi rosgula matum pai hairebu di kullaga sari hai ju khara bhai nonu pai si di apha khudam di na te da na ko adana praja sing di miyam sing nomai pai da ma defend to bangam da ba kambu sing di amanu ka ke kapna ke kapu kapna boi gera sana sielaga thaido ga leiba haibisi di natural cause ne bu duri di sideda nomai kapna ri bagi idea se ene se na yanga khoi Jelyanong United Front se kapna ri si masi yamna aruba khoi ne ta khawada khai yaw re na haibiya da mayam le yam sang maram mayam le ba ene se na ayenga khaplang ga yana da bagi maram si ya tawbagi maram le dana ko sugumba mayam ma de gi Jelyanong haibisu ju asi moina di nagagi manung da yaw na ba na tawri ba pot ni haibane ba ko ad Jelyanong asi su magi tribe khara na punjala ga haitare de rongmai liangmai leidana ko sugumba mayam sing
ꯖꯦꯃꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯕ ꯔꯤꯖꯟꯗꯨ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯔꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ NSN IOMꯒ NSN ꯈꯞꯂꯥꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯗꯣꯝ ꯄꯣꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯅꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯃꯔꯨꯗꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯅꯤ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯞꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯟꯁ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯎ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯕ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯪꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ evidence ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯃꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯅꯗꯅ ꯐꯥꯗꯅ ꯖꯦꯜ ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯀꯦꯁꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯠꯈꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ then at the same time ꯃꯥꯒꯤ victim ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯦꯔꯥ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ victim ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ criminal haitareneko accused person aduna moi keno hojiki leriba moigi crime commit tawriba kambudo maduna khoigi hairiba mai compensation masi compensation wafum jai masi khana ningi putho ningi ana compensate tawum thoi haina ai thamjage aduga masimangna heta society si pura puri degenerate tawrabra hairagadi ko koina percentage ama yengam di change sigi percentage sina samna haiba kanda sahi taragi manungda amuk thokpu oragadi human gi marakta madu accident lawwi hai natraga madu sagi abnormal ne lawwi hai ba aduga statistical oina haiba duna sahi ko sahi amada case nifu yankhai sama thoksal agadi madu leibak sida laina ama epidemic ama sandor e hana koin lawwi hai ba ko aduna pot mayam singa se akhoi gi magi degree magi leriba statistics haiba mayam singa se khoi nainaba ma sangi yengom sangi aduna masigi posigi manungda akoina yam ka hena pangki de kibusu phatte society sida ko aduna leriba pot mayam jingi sahi yam tai manungda mukak thokpo itaragati mado akoina accident ni aimon thokpa thoningde nangonda thoningde on thoningde adu thokta bai sina akhoi myam puna mukti amta thokta bai sina pame bu ko kwaide phabane ba adubu human haiba sisu kaino haiba kana sama khalamane ba magi reason duna sagi element to control to thambai wane ba adu result du magi sai keno duna emotion duna mai hen ki taragadi
masana sugumba thabak-sing asi tholakani arna yaringe akhoi adu hayadana mi du ta hingsa bo labrai ma adu tawru matungda mawakhan tarak matungda mangonda pen da baleram bi ai nungai ta baleram bi ai even ai smain to mar hingde jagudi sigimna parega na adum mana crime tawjaru ba aduga masana commit toroga ma suicide tawgibu su dum yauribne ko ai sugumba tawru si ka matham repentant haitare ko self exile tawjaba haitare sisu yaudaba nateba yauribane aduna lariba po myam sing sia khoina loina ma heta eno dagi yengba yadabnina society ma leibnina ko in all aspect gi yengba tabani ana lariba po ching asa afabadi nate ada afaba nate haidana su masi akhoina sahi da natraga sahi tara da masi crime sugumba kam se kya tho igena hoi yengba ma change yengba dugi matung thoiba crime dugi matung na khoi society gi status su khoi lepama sange na tamjage hoi thagachari oza aroi bada lakjage khoi athoba singi ningsing thoram dai khoi gi mp lai semba sana jaw bana phungdo ki bo famda male masida leiriba mipung khuding makna marai pak pu nusi daba miyoi amata laite adubu laibak ningba asida irei pak asi munna khangba ama changi haina mahakna phungdo prioza maki wafam sida kari wafam thami malem sida leiriba miyoi khuding makse mana imagine tawbaleba amleba hoi adudi loi nungsieba nusidaba leiroeba ko adu mana imagine to iba leibak to aduga contradict tholak padu ne baluri di akoina aina prithvi se ai gi leiba amoina khanjareba ko malem se aduga maset ama khatang adi khanba mi amaga ibani gi mai kano du mana ro oeba ko wakhan kukhan du mai gi programming wakhan kukhan kamai to mana ro oeba ko aduna akoina miniaturization adi masa yam pick society gi level da wakhan khanba se masigi problem si koi hojik prithvi gi na yam sang hadok na hoji mo masi mo hogat na rakpa dawna tawreba mate ama prithvi si human gi second world war gi matam adu lorak padai du da world si mioi bai si mut khadaw bai khandana mandana human haiba se adina ko gi kano gi yamna khoi human gi existentialist kamu ga thola iba human gi kari existentialism gi kari gi issue ga la iba adagi then khoi gi kano gi Eliot gi Westland ga thola iba mayam singa se ko sayeng da kari da ma da tholak tana Nobel Prize ka phangi ba ko mayam human ai je world gi globe asi dai gi mut khita ga di art asi dai gi human si mut khita ga di kamai ta ura gi haiba gi yong apprehension si lai ru re ba ko human si aduna maram mo kan khoi se jat bijat dharma adu adagi wafum si loi handona kan khoi mioi ba moina prithvi am ta kan si haiba gi no si da yamna khut changna samdokna raga amu chana ru re ba adu hujik sina madu gi sahi 1945 46 47 adagi matam du sahi 75 80 haitare ko si gi manung si da ung live development hujik sina mu ngasai api society api nation haitare ko si miyam sing regenerate toropagi issue mo tholokpa machine maram muraga ne ba lana mu lakado ji ko masi global gi keno koi gi human gi phenomenon da dum yaw jani da hari ba pot miyam sing asi ko mangan ba phagat pa mu tawba du tawba da taw miyam prithvi gi map si sahi sama kuding gi yakhi kuding hunga i miyam si di ko aduna hari ba pot miyam sing asi da koina ima lebak nungsi haibuse kain ima lebak nungsi daba mama lebak nungsi daba sangsa sida mi amta leiba hona deba tawudabu mana khalli ba magi horizon of meaning do magi mama lebak to mana kayam chawna khali mana kayam pikna khali haiduna magi wakhandu gi magi keno lepsa ga dawne adai mama leba haibi soi leitaba kamu soi leitaba na debo ai tho ba ai kai danom le ro sabam mama phakham ma asugum basine ba crime yam tawri sinam ai prithvi gi na crime tawri ba senari ba se ma di jaga am di kai danom ma ai yum hai ba ai leba hai ba ma leite adun leba leita mayum leita botu na bu ka prithvi malem si kari afabu tawduri gi malem even malem ma se koi world se mase ai gi jat kusu dharma yum hai ba leiroi prithvi se ai yum ni ai masi gi damukta phanu hona ge na khalaga buddha hoi chaitanya mahaprabhu hoi einstein hoi mayam sali dana ko moi mayam koi kaino hoi prophet hoi kai mayam lei dana ko malem se koi adu moi society mang na ba torom de dana masi kai na ka na moi no world si mioi ba moi na world si moi gi world view dana tawjirim ne ba like that adu mai taw dana aina manipur kai khan ba dana ai gi wa adu bokta manipur gi mang na ba tawro ba la isidi mama leibak si karino khangdawa prithvi si mama leibak ne khan mangam dawa
माले मसी माले वाने खनब ngam कांगबु सिंगसिन ने क्राइम तौसी हेत कोथोक्तना चकथोक्तना अफंग चारगा थगा मुटकेरा ताकेरा मा माथोकुम लेजौनी फ्यूचर हाइबसिना कइनो कइम खंगजा नते हैना ngasiना असाइदों लेबा ngasiना असाइदों क्राइम औ तरोंबा मपुनसिगी क्राइम तौनरा क्वेश्चन सेरगा लेबा मिसिंग असे असिनेबा मालेबा लेतबा मालेबा खंग मालेबा लेतबा हाइरिसि दुगा पृथ्वी सु मालेबा ओइना खनबा मसेट अमा खतंग सु मालेबा ओइना खनबा मागी कंट्राडिक्शन दुनु तोंगान बमनी हाइबा मिदुनदी माना खल्लिबा एरिया दुगी दमक्तदी ममा लेबाक ने अइना इमुंग अमा लेने खल्लदी इमुंग दुगी पोती हुरा लोइदना इमुंग दु गी ने खनबा इमुंग दु पोतु बा लौथोक हुरान जगदा कमाय हुरान दोइनोबा लो सिना दोइबा तौदोइ नतराबा चाखत नबो होनबस दायित्व नतराबा अदुमाय तौदना याम पिक्चर सुमाय तौदना माना खंजरीबा मागी एरिया दुगी ममा लेबाक तुगी दमक्ता माना खंजरीबा दुदगी मा फतबाई तौरोइ दोनेबा सिनी गी सेंस ऑफ nationalism haigedra sense of patriotism haigedra mama lebak nungsi sen akhoi motherhood akhoi ima lebak motherland nungsi ba haibse ko loving of motherland se masi ai motherland do aina pak chauna khalli ba ai wakhan ai manung da leiriba meaning duna amani mama lebak nungsi ba haibse me khudi mukta mama lebak nungsi draga di mana society sigi da mukta phanawam to tawro manani magi di magi ni haiba amatta leitra mina माना कहीं तौदुसु अदुगी संख्या दुगी मदी अखोई लेफम थोकते अद इमा लेबाक नुंसी हाइबसे पिकप चाउदुन तोंगाबमनी आई अदुन मरम ओय कंटारि तोको तोंगाबमनी इमा लेबाक नुंसी हाइबसे तंगाय बदरनी मालेंसी मा लेबाक ओयन खनगेरा भारत ओयन खनगेरा मणिपुर ओयन खनगेरा अमेरिका ओयन खनगेरा माना खल्लिबो मफमदो अदुगी दमुक्तदि मासे अदुम हेरो ओयन थबक तौगनेबो आई सुमाइना थमजेगे होय थागचरी ओजा ओजाना ममल यामना वाफम क्याम थंबिरे ओजागी चिल्लबो मतम क्याबसु काइथोकपिदना थरम असिबु मपुंग फाहनबिबगी दमक्ता ओजाबसु हाइनिंगा लेतना ओजा थागचरी Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central government ki thabaki exam mai paake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi. Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Tha Taruki Boarding course Hauzaragani Mafamasida Boarding the Labor Satro Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% success oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Labor Satro Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tobi hau natraga akupamaro gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tobirau. Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are shaped. Nathamge hairapadi iram da masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba
Babina Hospital Leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awangba thaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patap yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabai Soy Impal East Leng Sinbirau. Natraga aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau.